يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط از الذين بحر أنعمت وفاداران عليهم غير ماه المغضوب رمضان عليهم ولا آمد. الضالين يا ربنا بر خلق ради тебя держать خدایاران يا ماه ربنا мы رمضان просим тебя آمد. прими наш الله садака, прими مددگار наши است добрые деяния. در Я هر Раббана, قدم милостивый, یار мы است. просим тебя защиту от проклятого لطفش шайтана и به от нас نکوکار است. Я Раббана, ты ماه милостивый, мы رمضان просим тебя آمد. направь каждого из нас на прямой путь. تقوای و Я عمل Раббана, داری если мы با ошибемся и صدق прямого пути طلبکاری сойдем, нас и верни нас на прямой путь. Не دردانه наказывай به нас. کف Я آری Раббана, мы просим ماه тебя, чтобы رمضان продлил آمد. нашу жизнь, наполнил ее добрыми деяниями и даровал همدیاران нам джаннат. عزیز، Я Раббана, همه ты شمایان را با فرارسیدن ماه شریف رمضان никому ничего не با оставил. صمیمیت و Я احترام Раббана, زیاد о Всевышний, мы просим از тебя نام за همه наших предков, صنعتکاران помилуй, جمهوری дай джаннат. تاجیکستان Я Раббана, و از نام کارمندان سامانه موسیقی موسیقی نقطه جی تبریک و مبارک بود می نماییم. بگذار فرارسی این ماه شریف رمضان برای همه شما باعث گروی بهبودی و سلامتی قوی، پاکیزگی و خانه آبادی گردد. در عمر و کار شما و اهل خاندانتان فیض و برکت و سعادت و خوشبختی های زیادی بیاورد. این ماه شریف ماه احسان باشد، معجزه این مردم مسلمان باشد. ماه رمضان به دیده ها نور آرد، زیرا که زی ماه خاصی یزدان باشد. ماه رمضان ماه سخاوت باشد، ماه به خداوند عبادت باشد. Я Раббана, сделай нас богатыми, сделай нас щедрыми. Я Раббана, спаси наши сердца, чтобы мы помогали бедным, голодным, нуждающимся, беспомощным людям. Я Раббана, мы просим Тебя, чтобы все мы прожили долгую жизнь, и чтобы никто из нас и из наших потомков всякий раз к Тебе не вернулся. Чтобы все мы вернулись к Тебе, мусульмане, از بحر وفاداران ماه رمضان آمد. بر خلق خدایاران ماه رمضان آمد. الله مددگار است، در هر قدم یار است. لطفش به نکوکار است. ماه رمضان آمد. تقوای و عمل داری با صدق طلبکاری دردانه به کف آری ماه رمضان آمد. همدیاران عزیز، همه شمایان را با فرارسیدن ماه شریف رمضان با صمیمیت و احترام زیاد از نام همه صنعتکاران جمهوری تاجیکستان و از نام کارمندان سامانه موسیقی موسیقی نقطه جی تبریک و مبارک باد می نماییم. بگذار فرارسی این ماه شریف رمضان برای همه شما باعث گروی بهبودی و سلامتی قوی، پاکیزگی و خانه آبادی